हेलो भैया जी। है 10 जनवरी और आज का दिन हमारी दीपोर बिल की मशुआरे के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, तो चलते हैं वही। তিনি লৈ লওক তিনি হা বৰালি ডাঙৰ আছে সৰুৱে ডাঙৰ এইটোত কতি সৰু 2 কেজি মান 2-3 दोस्तों माघ बिहु आহি আছে, ভেলাঘৰ বনাব লাগে আৰু লাৰু পিঠা বনাইছে মাই। লাৰু বনাইছে ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে, কিমান বনালে এইখিনিয়ে বনালে ৰাতি। অকলে বনাইছে কিন্তু বহুত দেৰিলৈকে অকলে বনাইছে। এতিয়া বলক মোৰ লগত ভেলাঘৰটো বনাই আহো। तो भैया जी यहाँ पर भेलाघर बनाइছো। दोस्तों ভিডিওটো শেষ কৰাৰ আগতে দীপৰ বিলৰ এটা ধুনীয়া পক্ষীৰ ফুটেজ আছে, সেইটো লাষ্ট দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক। वो रही हर किल्ला। और पास में जाके देखता हूँ कि ये कैसा रिएक्ट करता है मुझे देखकर। जब ये उड़ता है ना, एक आवाज आता है छा छा छा,